enti obema ope madi mawro se ohun ma buru mienu a wonsam so ba buru mienu times 2 chese bema ono de obi timi ka chem so no ohun so ba so ade na opegya ne nsa oba ne motom tene ne hey we it's true adwamanya any meaning ohun oba motuomu a na etene ne on enti se woye mawro na wo ompanafo eburu mienu a o haw ka hu se ema mienu no emu bia ma wo o haw enan enti se waye badlock a wadwuma ebeka wadwuma wani monyam pepa oba de obo adwamanya na oye madi cha na waye abrewa wo ba ba ma de wo be sen fifira gisga enso hu de ade be ye na ase one of asembi ada obi kan wo se ma ya japade no ye bosom kese pa na eni hu so hwe eno me frɛ no kukurantumi ajapade ye japade no kukurantumi kukura untumi because eye bosom kese ye no kora esanse yetimi de hira yetimi de dome japade ya yes enti na emre na no tam kokko aye ka ho asem yi na se e ma twei ye wo de tam no bo na bosome bia tokura de bia moja firi mu ba na moja na ka obi nse otimi de ka obi nsa na moja na da otimi kasagu moja na so mane nwane na otimi de ya ade de na kire se bebia tokuro ni fiba no eniama papa wo ho okay na niama bone so wo ho enti madwapade de bosome bia ni ho biom watem bosome bia ni ho na oba timi bo adeja ahohoro na se dome bema na aye ho o mu ni nsa kra no wo dome na me ho nipa wo se me metena dwaye bia medome no bra na wuko yes enti one wo wa pam monwe kra mo wa pam the fact one na no sex oh yeah na why you careful wo djura for protection obi kodome wa anyam what you say bosomo a ehu eden na ahonhom kra timi ma break wo ho se wo biem ka so de bo obi dua na okonachi because ahonhom ne nyina ti eya saadwapade yi oba chima yes won kwa busumfi adenti a bosomo ne shiro because wo de ade ehu chi ono ankasa ye den ba ho enti se ye ka kiro se oba adwapade ye bosomo a popo kra ni wow enti na yes oba kra wo koda na naked abofo kra be hu a omokon ye den ebedo ene ne ma yenya fallen angels very powerful akun anim a yetimi confuse soldiers ne hia ne so oba bie ne bo ne tabra na soldier de ni tu ato ho enti die wo di oba kwa akun na wo wonufuo gina ho na wo de ni di akun anim a ye nshutu no ye nkun oba se soldiers ka why confuse kwa wonye bie ne buttons de ya soldier na ye confuse enti dwapade wadwapade no ye priceless yetimi fa gudie bia ntoto ho enti na oba bi wu amwakere ma etimi ne koda oba na oba wawu kra no pint ehye no nsuo bi pie fie om ho ye green ebi hia sa nsuo green no e wo pint nim kra de ya ritual ma ye te sa abe enti ma wadwapade na ebo ho no na etimi bonani nsuo baboso mi bia no na etimi bonani na nsuo na twa na edru ba bia wo home nsuo trotro timi ma nsuo efiri ye ho ba ye 7 se Emamo akwa baba one day TV so onyankopon show bibiara ojebre na wo say ne bando wo ye ho e de hweye nyame nhwa mo no say nhwa mo bim me pa twa no maka isimbo mo de subscribe to YouTube channel no mo be comment na mo share mundi one day TV ho adanse ma wo nua bi owo fie no ne nsa so ntumi kan e video ni bi se de da me kan no na adwua de pagaga me gima konya se ya enya agudi ene maame one day TV maame the nature servants ne ba be twetwe nkomo wode e be fa honhom fam ene honam fam obemma ya futu e de bebo ye ntoma no wode e be fa spiritual realm ma e be hu ni say ye bibi kra na honhom fam e deep tia ya na say di boaye enti monje bre montena se na monne ye nkọ na ye ne maame enkodi nkomo ene so ye da fofo do mankoma nyankopon e de adomye ene so ya sanso ababiem ye ne mama e ba hwehwe nkomo e pa chere bia me ka chere mo say munti ana de bia ye kochini pe videos ebre mu nti a mo modern se mo be subscribe mo pe share mo comment mo like mo ma obi a ne nsan ka bi mundi one day TV ho dance nche obi enya won kwa na what of fanfa so no wo so ma wo nua so te no so be subscribe no so nya bi hwe de bia upload video na ono so so ahwe de bia na be share ma ne nsa aka ai wo se wo bo modern na wo like wo introduce man kofo no mo so bebere join here wo so ne ma me ba bedi nkomo a pacho
ne number gu screen no contact ne ni nkomo ene be fa honhom mu fam aba honam ani ye kɔ ne mienu nyinaa de esi wo honhom no apie wo honam ani ena de tasi wo honam ne ta ye ta de bowura honhom ye be di nkomo ye be didi ye ho nkomo abehwe ye ho yie ye be sesa ye ho nso so yare ye be connect ye ho ama ye souls ya dofo ye be connect ye de ho adwendwen be to so ya dofo tirim ene dream mama amen ene de mbai wo me dining table kama ene de wo mama all your yellow red brown mama niema bebre na yen ko bibi so atane aba we so mama me pese me hu mystery behind sex sex no onyankopon she da bo sex so de many pa na say ya ye nipa na da me if ne ko fifi mu me hu say sex bi o baby me da ase mama ene de chirem mama ene de chirem na na kuya sumya ne de pa ye be ka ne mpani kasam na me gidi sa obeti ase ohun se oduma nkwa nyankopon ebo ade nyina wie ye no bebo be ma sex hu hia nka wambo eve because so di kan bo lelet ma no enti e ma na yire a odi nkan anya na yire bio mo bebo eve no menu mienu de yese ye apple bi ba me hu ne se ade e ma be ma firifie ekọ hwehwe oba afoforo no sex edi kan na disrespect from oba no to ni kunu etoso mienu enti saniama we Adam yire odi nkan ya fa ne Lilith wantimi endi so enti ne yebo Eve ede kan ne ho mama na say enti enfom so bi koba ya na aye asobrache ana ye kan say aswoden wan bu nyame asem nokre ebia na nyame hyehyɛ emre ede ma na sɛ bia wochima mo woni ni kunu nkoda ɛna oni ni kunu kodae ɛna wantie yɛmfa ne saa na the mystery behind sex no sesia yɛte ase yɛ odoma nkwa nyankopɔn bɛ yɛ witness sɛ wo pɛ nti na wabɔ ɔbaa ɛde yɛnko na bɛ ma de yɛnko no me de me se ɔbaa de era umpeu sex open so na ni mystery e wo ho no ne papa ene ne bone ye beka ho asem ansa na ye beka no yenko honhom mu fom kakra onipa bia wo tumi bi ka ne ho onipa bia wo su e ka ne ho enti mo fa ne sa ba wa nature servant me se ni suo na nya honhom mu fom na me bad luck a woni me fa danfo a woni mi san ya bad luck san o okay ti na woni obi a oye kwahwensani na ntecha o kan sa hwe no itina ye wo believe bi se peer pressure adentia sa akola bi akola boni ade na sofo ba ne koye free sofo eho sofo ba ono nso akoye drunkard na waye drug addict sa na tie wo honhom fam enti sex on its own no enka ye covenant a eye between oba warefo eni ni kunu de kire ne se oba na pene so se wo ma ne kwan ama one na da because oye ne yire okay what you say yes I know like oba kia chokronkro ne kasetia oba won ware ya wone be ma da esan se ya se be ma na obeda ha na ochina waja wo bebo ne dua manawu ni wu achi no odman kuma bebusaw ade na uku no ade na me ka kire wo se twen na wan twen e wa de fe bo ne chi e very simple enti sex ye for oba waware ane ni kunu so oba bi ma ne ho kwan se ni kunu hu na deja na kyesa waware no aye ne ho ade okay enye fo bia se se de eye for sale mpo ti ye beka ni nyina ho asem ti me da se wutie me wanya abotere na wo hwe mani mboko saa tie na beboa wo se oba bi ekura bad luck to me a ya de bad luck wu na na akua ne ma me ye bad luck kwa ya de o de be wo ne ba na ye generational change so de ka se fie ha de
saa na tie nti efia de mema no udu 14 na wastart no monsa nti sene maame ye bad luck aye de awo no nti obema a wo pe madi mawro se ohun ma buru mienu a won sam so ba buru mienu times 2 na se mama bema wo pe ne boxer ro aha bibia was skirt mu na twam obe oh chese bema ono obi timi ka kyerem se ono hu so ba so ade na opagya ne nsa oba ne motom pene ne oh hey oh it's true chamanya any meaning ohu oba motom a na etane ne on enti se woye mawro na wo ompenafo eburu mienu a o haw ka hu se ema mienu no emu bia ma wo o haw enan enti se waye bad luck a wadwuma ebeka wadwuma wani monyam pepa ema de oba de obo adwamanya na oye medi cha na aya abrewa wo baba ema de ubesen fifira gisga enso hu de ade be ye na ahye ubesi dan kakra anhwa bekwa akoda abonten na usuro se wudi wo fie ubetenam enti mystery a ewa sex ho ne se woni oba da ni energy ne wudi enhia e overcome o okay se wo ye bema na wo ne mada rough a se oba ne energy ano odin e chen wo de a wo be ye slave under a spell nya say bia wa cast spell at all so but ten bia wo ni ho a wo ntimi control ho okay enso sa ba no na mu ade so ba no na auto iPhone ho anwan che na ode ni nsa benkum age na wahwe na wato ato ne bed so okay sa oba no na ne wo be ye bia no onfa ho on appreciate hwe ono so kra na ye mema asem and so you can't do away without her ni energy ebro wo de so be enlightened enye love infatuation and stupidity mami stupidity ampa ebia me ebema okay me de minim ene na wa kire me medi no fane say me de minim so oba kuta bad luck me minim na me de me ho akopka no ebi kwa no oba me ne te say me ba be wa no bad luck minim yeah it mama dey na was me ye after sex you be meet me after sex e meet me e man the bad luck ni affect me okay ye beba ho ma ye nwura deep na emema na mo ye chinjigifo na nti ase okay wo ye bema ho hu ye say oh go away me fa no me bibia ye na chese oba ne wo lack good oh go away me fa no madwuma nyina ye basa nso wodo no wotene ho ati ase wo ye bad luck e yampa eje uso o match no awasa wo mane ko e bia awa wo de fa na nye ekene nyina account o yes sorry awa woni ne beda no bia na nye energy ekura no ompe e bia na sa tumi no sa time no wo bibi ye sa time no aso mo spiritual marriage no na anajo oba ne na beda na wo nso wo obeba no na wo jafo wo na wa yire wa beti na wa mia no wo gina ho na o hwedin a wo kwa se eyade na wo ton wo store mu na wo twedi atom wo so wom so sika ahye was no na be ma wo hu se ge ya me ko fa ni wahye mi sika since amede me ho bata ge mi bibia say ye peaceful marriage bi na wo na fa o yire chi ekofa na asomdwe mamuda age se wa ye den wetwa so okay enti eyensan de enti emadodo a wo de ohu etwi omo no omo ho nka omo ho sasa eka oho sasa ne di wechi esa honhom no na omo di lie obia di so because eye covenant one ne da ya one na ye den enya apam enti wutu na ya first girlfriend the spirit in a do wechi second one the spirit in a do wechi enti third fourth say one day one mama ensa na dabo mu a no musu di lie so na yet say dangerous forces match no ebi na no but omo nyina circulate around with energy wow enti say ade a wo ye di mpumtu obeba no wo be ma no ya wo say me de letter contract ya ye wie nipa wo besan no hu manim kura na ne bi wafu wakodi obi yire spiritually no wa one obi a owo spiritual marriage a bia na spirit ya ware no ye prince wo baabi iti wo authority over wo because okanyankopon abode ye ho
Enti wo ba behu se wafa ne yera even though se woni right bia wo meye oba ne ho ade ma na busua no spiritually ya wa honhom wo no so fi a age atum beye bia ye den age sa ware we yatum because ye omo hwehwe na ne se balok be den ebe di nachi nti wo be ma na wo de wo ho ko bata no watwe sa balok no e de aka wo de ye ho enti the more wo ko wanim no na o flop nti ne yesi adwamanbo Emma be ma sika ye den ehye nokore yeah ti wo ye be ma na wo ye meresha mumye nji ye ni ukwaji wani adwura why powerful spiritual soap and as obi ma spiritual herbs na be every 40 days bia no na dwura wo de yo se adwaman na obebo a 40 days bia dwura anya saade a wo ka so mo de da cast mu hyepe na mo ye masam na me ko mo ho na mo toka apologize no omo nda sa omo dwura omo take spiritual bath it is oba no bad luck kra na wode ne ho kana energy ne sore ne bad luck ne sore se ekodi be ma ne chi obekọ na protection bi ye den ewo ho nti ye wo soap ne eniema betimi de ye wo soap ye wo spiritual soap ye me wo bi me ya me de 7 elements and 7 herbs and me ankasa me scrying gift no na cast the iden ato so amede ye nye se ye mo be kan se eye bayi but enye bayi eye homi atimi mu what ya se ye kan asem to obi so se ye hwehwe ni wuo ye timi da ne dua ma ne ye yie no sa ne ye boso ye yie sa ene ye de ye soap no ti upe ma de a na upe improvement se adwuma wo ye nkoso ma wo de a ye mfa ma asem ne to ho ne ye nhwe se wo use soap na ade na wo se a flop no ebe peja anase empeja nokre na ye wo oils nso wo ho ti ye ba ema nso de ye so oba ono nso de wo fa ne se sex normal thing game bi enye normal odi apenisika no okọ enye normal mu fam no se even oba omonim se spirit bi ne wo dakra o so otua wo ka na me koka yo bi ntiase no se na se hunamu fam obi ne wo koda free kura utimi hodi ne se fam sika ye den mame because wose na dwuma a wo ye no wo ton ne de no na wo a wo ton na utifie no so no wo de ma akwasi ama ahwe wo de akoma kwame so ama ahwe wo hu kura yo mahichin hu no ohu ye spirit na hichin obia because obi de peja na bra abo akosoro wo so de ye wo nya hwe mfiri mu na aye free na wo frefra honhom ne den edi wachi oba bia ni monyam wo ne moma so sei enti se one kwaku koda na kwaku nso negative energy bi ba lock ya ye kan ene ahonhom a keka ma ho no twe ne so a sa honhom ne wo betwe kora okay we are an enemy to the former oba na oni na jana nso ne honhom tai na chi no wona ne betwe kora wo de ba lock asan o virus mo de mo fa ne say virus first ba na be ma ne ko fa na okura bad luck na o de asan be ma no the same be ma no wo be fa wo ba fofra bia sofo bi ba prayer warrior bi sesation de mo na to nwuma honhom sane sa be ma na de ne ho be kan wa what the bad luck account because o ye kurafo ma sa oba na okura sa honhom no enti anisuo de be ma na ye okay ne niam na aye basa ba honhom fam no wo tua ka ama bi abeka okay nso wo betua bi me ba so what ya enti se ye wo no hwehwe we ya efiri we so e angle e be ba wo so enti na ohun ye de ba honhonam ani a obi kofa yare a o de ma be ma we de ama oba we da kuma be ma we sa nti fom so ukoye mema sam ana ma sam bebre a energy a obekwa akotract se wo attract ye free honhom fom no nso o che enti na menne ma de bia yenya broken heart because ono di kan broken spirit bia koma ama spirit na so na so nti wo ye sa spirit na korafo nti ye bi be kan enti se ye sikahye a bra na adwuma anya papa ka wo na wo bua no ama ne niam aye yie agya nka wo fa sika sam ha no wo dro no ne betena enti no
nia obenya bianka na ne beche afi wo store na na nema ye mu man afi ahye ne ho ahi abesan wo so ho ahi etime san be ma nti sex de ye no ni onim enye ne feso ti omo ye professional kafra ashawofo no eya shomo life na hwe regular ones no so regular shomo life omo take spiritual bath ebi de omo ti do asuko baabi ekosiki for protection because omo nim say de we ni so no eno a na wo hunhun omo awe ya hunhun mi betimi ayeden abeha omo enti sex eya fe eya den so enso no say ya one partner ana one ne te ya oba eya wia ho fa nchina aboabo gu nsuo mu dware ana pepre any bay leaf soki na fa dware woni be ma da wia dwira wo ho be ma titiri ni oba da wia enko hohoro fa nsuo hohoro bibi ho enko da mansuo ni ka wuti ase emeka wona ase eno na kramofo fra na brushing no omunim sa after sex yete ye ho Kristo ni si ye after sex yada pepa ho na ye na tumi bia ba be fa ahoode ni nhire wo mu no no de ko no de no me agamo enti sex de eye fe eye nhirade a odman kwa Nyankopon de kan ye ho enso ya abuse no e say 12 years of was ye nyem na o ye 30 years they go 40 years na ye twu na wonyem na adem ko hia wantinenta na wani mu agu ase because wono wabu atopa na chen ho enti mesre mo ma yinhia se de ye bedwura ye ho ewo ye ne oba ne bema intercourse mu why eye fe na udwura eye u take spiritual bath so a eye spiritual bath na de obenya ka every 40 days bia onipa ba obema titiru na wadware bi sa wo ye adwuma na pema asam de ya secure wadwuma no na secure life na ochina bi ma obi broken heart na obo odua ankonya shalom peace me pa sure say de bia me kan bo modern to be subscribe to YouTube channel no be comment no wa share no wa like it ye twa ye ho abesima ya enne anwumre mechiachi adofo a mo wo platform no so nyina se muhu ye maami ya na se muhu ya nkasa wa ha ye wo Kumase ye branch na a main branch Kumase no aha bebi ewe eye sere so adeja ya ba ensuo kese ba ko a ewa ha ensuo ya yegina ho ye frɛ ne enkwa ennim yenua ba ko atukwan ewa amanane na okoduru ho no in fact niema nkoye ma no eninti ote ye maami nka emma odi ahopoporo enne gidie efre ne maame emma ne maame efinkran abeka yensa awa ha anwumre ya na maame tena ase hwehwe mu no wehu se eye yawudie bi a ewo maame ne mu ewo nkwala no ho ene de ohawe ni amane yi aba na kire se ewo se eye hunhun mu adwumanti no yetu anamon ne yeba nsuo kase yi ho ne yeba besre se nya yebe ye no adane ebo a yeba bebo amana nadwi no onhu ye mobo no ngina yechi no nta yechi adane ebo na yebebo no ewo se yawudie na ewo maame nim ti yeba besre enu ti yeba besa nsuo ya ye frɛ ne enkwani mu no na ye de akwa ye maame no de adware ama yawudie biara ewo ne mu wo ne ba no ho ama niema nkoyie ma no eniema atoto yie nti yeba besre afre ye nsuo kase yi ho na ya sere ne na ya sabidi akofie ne ya de akoma ye maame no mo de adware agina ho ama ne ba no na ya wudie biara hye maame ne mu ama maame ne ba no ogwa kontrom niema nkoye ma no eniema ahyase ayeye nti monhwe kwan ayefa so se wo kosansuo a ana obi kire wakwankyere se kona kosansuo bi fa bra enye wo kogina nsuo no ho ana wafa wo roba na ade abom na wo sew amambre bi wo ho e wo se wo de tutu kwam e wo se wo sere esanse sa wo ho e wo ma wo no ma hyedem a obi ntumi mbebo nwura ho mfa ne pe mefa wo ba ne ba ko mfa nko e wo abra on sere kwan wo ho wo de kwa a enye yie nti monhwe kwan a ye maame fa so na wasere nsuo iso osere no omma ne ho kwan na onsensuo ni bi mfa nko ya ade eno na ye maame te ho a oye no osere nsuo no ode ani die ma no sansa ha ye onu so ni fie nie
nsuo no ne office nie ne dan ni fie ni nti wontumi mfi abonten emfa wo pem fa rubber mabom se wo sade akwa abra wo nsre ne kwan eyesa ne wo de koye na enye nti so obi kira wo se kokko se nsuo bi wo baabi fa bra wo koduru ho a eya amamre bi wo ho esese wo je na wa ma wo ho kwan ema wasa akọ se na ebe ya na ye wo de koye no so ebe ye na awie mu die eno na ye maame no wadi kan aye no me mama kwa aba ye da masese moja bre na ma twen ya me akọ aba mami amen me one of asembi ada obi kan wo se ma ye japade no ye bosom kese pa na eni hu so hwe eno me friend kukura ntumi ajapade ye japade no kukura ntumi kukura ntumi because oba betimi atwe mmema mpana be 10 aboso so still ojina ne na so okay but be ma ntimi nye okay eye bosom kase ye no kore esanse yetimi de hira yetimi de dome japade ya yes entina emra na no tam kokko aye ka ho asemu yi na se ma atwe ye wo de tam no bo na bosome bia tokura de bia moja firi mu ba na moja na ka obi nsa otimi de ka obi nsa na moja na da otimi kasagu moja na so mane nwane na otimi de ya ade ye na kire se bebia tokuro ni fiba no eniama papa wo ho okay ena niama bone so wo ho enti madwa pade de bosomo bia ni ho biom watem bosomo bia ni ho na oba timi bo adeja ahohoro na se dome bema na aye ho o mu ni nsa kra no wo dome na me ho nipa wo se me metena dwaye bia me dome no bra na wuko yes me pese me boni din wo se me ho because one na ware ada awo mamu na wayi na ma enti one wo wa pam munwe kra mo wa pam the fact na da no sex oh yeah na why you careful wo jura for protection obi kodome wa anya juma what you say bosomo a ehu eden na ahonhom kra timi ma break wo ho se wo biem ka so de bo obi dua na okonachi because ahonhom ne nyina ti eya sajo padie oba chima yes won kwa busumfi adenti abosom ni shiro because what the idea ehu chin on wan kasa ye den ba na nchen enti se ye ka chiro se oba adwapade ye bosom a popu kura ni wow enti na yes oba kura wo koda na naked abofo kura be hu a omokon ye den ebedo ene ne ma ye nya fallen angels very powerful the akun ani ma yetimi confuse soldiers ne hia ne so oba bie ne bo ne tabra na soldier de ni tu ato ho enti di odi oba kwa akun na wo wonufuo ginagina ho na wo de ni di akun ani ma ye nsutu no ye nkun oba say soldiers ka why confuse kwa wonya bie ne buttons de ya soldier na ye confuse enti dwapade ani so na nufu kwa na so jaye confuse na obo naked dwapade de yan kan tu ye ho but I was say ye man nipa hu say bema mo ye yan ma ye nyame na nyame obo ne ba akra wa ma oba break nyame a ono ankasa tena se etwe mfempade fi bema mu bo oba no wasa ma oba break obo wie na wose Adam wei die wei eye udompe mu dompe wo sho oba no hu se oba no ho ye den eye fe na wo bema enti die nanimu kire kura na kire se ofe na wo koka hwe wo bie so koka hwe na wo start se wo be ye na ya de a obi a minim no sinsu oto a na waboni din awie abo a na waboni din na ne okotena dwaye bie mu wuhurum edi body no eye dangerous enti dwapade wow eye boson ye modin enti enfa nche free wate enye koku afuo emo bi kancho se wadwapade koku kura se ye to spray guso ye to nyema guso ma na so yie enti se wo wadwapade ro rechiche free se ni akate beti so waboka enye koku afuo wadwapade no eye priceless yentime fa gudie bia ntoto ho enti no ba bi wu ammo kire ma entime ne koda oba wo na oba wawu kura no pint ehye no nsuo bi pie fie ho eye green ebi hia sa nsuo green no
e wo pint nim kura de aye ritual e ma ye te sa be enti na me ka say when you value yourself as a woman bema bie ni wo ye stupid obe locate you that because universe ne be push you mo afiri wakwam no correct but hu say o ma bi sa ma me fa ne sa ya ye de ye busu mu de hu ma nkwa ware ka kira hu say wo exception a wonka ho my universe ni hu say wo ani eden wonka ho nti wo ma me ne call ye wakwa wo 10 obi ana ne papa wo wonka ho wonka ho nti no obi bepe wa onko bie mu ne nkwadan nkwanyem no wa be wo first one wa second obi anso ko ne papa anso nti ma wo dwapade na ebo ho no na etimi bonani ansuo babo so me bia no na etimi bonani na ansuo na twa na edru ba bia wo home ansuo trotro timi e ma ansuo efiri ye ho ba ye 7 7 se obi doctors be ka kire mo a wo ovulate ansuo efiri ho ba ekon wo ovulate wi ansuo efiri ho ba nko ye wodi bia ba ye se white eno no nko eno na ye discharge bi no enye embon eno nko se chalk bi e na oba wo bechima nsu e beba nsa na wachima ye wonsu efiri ye ho ba bebre e na de no ankasa wash no every day wo ho bi e no wash no every day pint a wo fa parazone wu so kra no na pa na kire se oba wo universe no bo wo soronko okay what you say enti moma ye hu ye ho ne ndi ye mu die mu na obema pie ni ho a ope chance a wadamfo adidim dabi ohine bie ni ho a ana chance emu otutu dabi bema ni monyamfo dindifuo bie ni ho a wampe age sede a onzo bitimi ka se kokoi de do me koma mento kwanchan de ye bi ne do ne kon ti wo ben sai check de a fine pass wodi ukofie na ya recognize o sa na yere de wampe opa man sanchem fa ti oba wadwapade ye mmobosum ni din ehu oba japade ye mmobosum ni din ehu me pa chbo modern so be subscribe to YouTube channel no obe comment na wa share mama Kenya advice ma ye ma na ye nware ye no the way obe kra wo ho no the way obe ye wo ho no ene di time meme beba wo life mo simple so we go half naked da hunu se bema beba wo life mo bia we pa bi edi ena akọ so wo kra wo ho wo ye decent me ka say looking sexy but ye decent na wo na mo di time meme ebeba wo ho na ye hu so asiesie se de ye ma me kana mama ye na ye ba ye wa ma me dining table wa siesie so aka ama me kama na me ye sure say ye viewers bisa say eye den a okay it's no me pese ye kodo one by one but na we change them me fa cha wate me fa cha wate ye be call with this okay where ye me spiritual soap me ye okay but is practically on request say wa order because me de wo credit okay and ye obi a credit ni energy kura okay na me de ye ti maybe yeso ma mahwefo ehu na say we nature servant a miniska mo ba me mpa de fon okay say na soap no etie eye pure herbs dotie bi ka ho but men kire dote ko okay ye de dotie bi efra eniamaniama fra pa nese mama wo de wonye nwu se de nkofo ye wo de gu o ya no wato ba obe oda na udi nipa kro ne ehura meje wo ma me kradin wawu otiase o meje wo ma me kradin obi se ne ma me ewu but onim ne ma me kradin obi se afie no omototo papa so me de 4 elements 7 days no element e wo mu nyina e na me de ye ma no okay ye ode kwaye na ye yi wow inti we your spiritual soap na ye de bo ye ho ban se de na ye kan say bia for all purpose okay negative energy bi ntimi penetrate enwura wo mu nipa ye nam ho a ye te se de ye de globe anasa den ye de globe ahye ye no ye hye tumi bi ase enti se wo ho ba kwan na honhom ye den ewrewra mu enti wo pese wo protect wo ho a we ye shade a wo de protect wo globe na wo hye mu no sa enti energy bi so baby o so on the warden wo ba ifu ba ma bi obefa ne bi obese no o so oba wa kwan mu a wadware semina we bi a okwa de oye nyina aye kwa ofre na o ma bi because wa bregu okra purpose na ode ye den ode ba we ye lebo ye nwie ye lebo efe pa
Ti we ye boy kwa efe pa. We ye nature servant, me spiritual soap. But me nyengu ho o da ene ye ma. Okay. Mami, Anna oil back to sender. Wow. Back to sender we me nyanka meka say me nka me ye no tender oil but me mpe word ni nti. My ne back to sender. Okay. Where you be a ne yare doctor declare ne say anya ye mumfa ne nkofie. Now so wada ho for more than 3 months na onwuye. Wow. Now what started responding to treatment. Back to sender. A drop ubie so a na watch a drop ko now the agu nsanifa na obenkumu na wo de agu ne so. Now they are bomb paya man. We are one sana now they are fan ne mama so say. Now they are fan ne nan ase. Na wo jai no. Na se mama so no benwane. Ni so ne na ada. Onwuye but what said ye wawu. Ti ni so na da ye benwane ni so no we benwane ni so no. Nti so ni nwane obe respond to treatments. Okay. Eya ahodom ye no say we ye light. Na we ye. Ti ni a ono ne ho ato no. Enso ohu ne ho se sila me yare. Okay. Oko hospital a doctor say o ebeye me hu she o ye okay but ohu ne se sila o yare nso no onya aduro bia we no be use ye wo very deep one and ye wo light one we ye owo de won say we nso ehu pa tumpa we yi de we ye omo a duabo black one we okay duabo na anidaso asan yakodane enso still amuhu ne se yabo ni dua yakodane enso so oda hwa na oda onti ese abusun atwen se obewu na yapagya no eno ye saa oyo no ti we ye for se we speedy recovery okay nti obi use we na ne so ni nwane wie na asa obetimi use we to speed ni recovery na ne ho ato na we obi ayabo ni dua na oda ho kwankro ni bi okay na fu na hye ya da ni dua na yesi ada ne so still oto a ada ne and so still and sebi na egusu da ne so ntia ti what is all you way sra yire mu bi ne apra na bi be fa no ama na jai ni mu yeah mama na ye ba we so ayi attraction mama di no ka me ba shema attraction oil wow attraction oil no ye for omo ye business okay akwantu asem na business omo exchange scan ni paperwork no enu enti na me ye se o de be bom paye o de bi begu nso madware nti upia asa de obi a promise obi bi no o de ni je so na ekọ na apart from some mudi dwafa na se me yo ba me hu di se me ho ofe etu mi dware na me pie na mtwetwa na ma to so obi afre me da bi ohia repel o obi ho me wo repel oil enu ni hey mama we nso ye mama miensa wow ye repel ye wo kese na ye wo ketwa let's mommy we ni ye digidwa okay o de tre wo hie mu akwantu asem obi wa watu kwan ono kwan de ne nkrata asem o de atum ye mbusa na hwe ye mfre ne mpo ne aka bibia kire no no ye for attraction for no na repel so ye ansa na oba ho ye fe odi mu na onhie ni patitiru no bibi akọ atechima wo ho nti o san ba hyehyɛ ne foforo be repele ade a ama ni monyam no so akatanti a onhie ba ma bi ma ne mpewa na onfrew na sa repair ya nso business collapse a ye de timi ma vigilance say na na adwuma no sorry bi repair na na say ekwa de pagaga imitiko yi na me ma fa me hu na menya bi de bi fa me ma so de sra me ho na me pia no one direction senko wo de asase so anwea anase nson ebe hye wo ho nson wo de bo oil ni mu a wo do nsa bo oil ni mu se ya na wo de anwea anase nson e de ahye wo ho nson se erade mi pie ye wo ash Wednesday bi ya roman fo ni di ye very powerful si wo se erade mi pie me pese o hyemani munyam adwuma na me koye ade na me ton me kwa me hu hwe me ye me cha fan ne no mani nkodi obi ho na o repair business na no na vie beka se wakoje aduro enti ni nyina akire no oil batijidie ni mu a o brekwa na me ka se expecting magic
repair oil no wo foundation na ebubu na be repair le empese enhwehwe se ye overnight e wo se eyeyie ni ana guarantee wo no ye back to sender. Okay. Eno na ye owuo ene nkwa a ye pese nipa ne ba nkwam ti ye no de me guarantee wo say 3 days. Wow. Ba repair de why from so bi ma niema na sei ti o correct wo ho. Okay. An attraction de adwuma no ye deda o de onkrata asema kwoto embassy ho deda ne ehia ne say energy no e de lightning bi ba kwoto onkrata ne so na nipa wo so onkrata mu a oye na ode ato ne benku no so mu ana ne yema hye no wa pedi ntia na wa approve ya ma ti me oils no. Wow. Me hu package bi wo ha. Hey mama. Wait there. One day TV mfanje mse nesere. Ma me hu manpower. Manpower. Manpower sasay. Okay, manpower we ye edra mashada anyamre pa ye maye manpower ba kwodeda. Ba we ni ye for obi a ne bema na shrinke ayeketwa. Na se de what onwu ye na bema na atwetwe ayeketwa. Obi kra de wo ho a emfa ho ne how romantic, how beautiful, how sexy you look akwaku mpaja ne ti da. Wada fom se tim. Ai. Oh yo. Aha. Enti omo de na shrinke no. Oto a ma kire ne ne obeye. Enya aduro ne obeye. Kwa sa wono maduro no ebeye kama ebegina ebeba normal size. Enye ne a eye chemical. Okay. O agise epeja ne tina oye na adwuma wia na eto hwa na asen ye woni bio. Wei epeja e maintain. Mama. Na me pese me kire say me ti wase ye a ade na twa ye ketoa ena da ho kaja enti me pagya ni mu yeah but onuma anaso oyusu a e pagya ni mu na ye kese a eye forever enye dwuma nse enwu biem da bi helps so helps na ntini nyina beba ho yeah helps pure helps wow helps amayam pure helps say mama min kuta ne hu mfaso yeah hu mfaso yeah what abibima mu hai ye nuro ye dubna ye nua hini ye mu nanso anra wanwasem bia me hu okrom ha ne se baby aye kwayam ye nuro omo the track 40 feet and na load ye nubna kwa hiom se yakwa China na China for no am se am to ye helps ne ko no mo de akoye nuru no no mo de abresi China nuru de ye efi Africa. Wow. Ni nyina firi ye Ghana he ya asma mi kan alaba kuma se ha na mi ko hu na ma we de fa chiwe na se we no e makote ne ye kese tie fo mfa ncheme ne kase e be ye no ma me ma direction ne preko ne kase ana mi nyai mama ma direction no ne kase e be ye be ma bia se o be ma ne ye ketoa uhia warm water ne face towel ketoa unya warm water na now dia bom ohun enti wo de warm water ne tunsu towel ne to warm water ne mu ana wachim now they are wrapping wo de wrapping obema ne ho okay ne ekura na ni moja na ewo mu no wow wo de wrappia dru baabi na adwo na wayi no asan de ahye warm water nim no asan de aye nti ye de utimi ye 5 times anapa ene anwumre na ashrenke na wonum adurowe na ama na kyese de wo yes wo de kotikese no nya bi da ne ye de wo onkra bia no nti no mama de ta de we make one asem ni say mema bi bro wo de we so oba be ma sika akofa oba ana wo ti sika mo oba na edwa na jo a na wada obi na etwi ma no oba yi pia na obi akodi o nse me nka me helps ho asem be we your first time if you say no na say ye me nso me helps abrochirefo na eto me nka me helps ho asem we de ne nyina nso ye powder nya fe na akopɛ pot wakonoa na ade chia wa heat bia wonya warm water obi a benya kettle woni fie wasa agum guna na wanom na ukọ ba obi say ni kubensuo na enom mesi da bi pe warm water sagum na nom na kọ anwumre
Oba segun we nsa fe o ti adwuma mu a. Okodwo so a na age se wo ka hye ba bia nsa na. De wo kagya no timi sole. Me na me ka kire wo. Try it. What the fuck ma no? Okay. Oh, akosi. Mama, pese wo hu se ye ton ade a eye original. Wow. Eye organic. Ye me fake bibia wa. Oh, we de be come sra wa. Me de be. So obetimi afesi di a. Medi. Oba kosia. Oba kia. Mami, me hu we tutu koko. When so anya moringa. Okay. Eye pure herbs. But obi na de fi bani e de bread. Okay. Eye haban nti na ye green no. Oh, wow. Bia me ka say duro ye hata wa wiem. O hata wa wiem o ye ma be brown. Oh. But o hata wa dem a o ye ma eye haban no. Na maintain ni natural color. Haban bi awia hye ne bia na ye brown. O hata wa dem a ye green. Nti we ye fokoko. Ye de ye tea. Okay. Koko no. O say acha o de ma ho 14 days. Wow. Acha power ho no. Ma ho 14 days. Mama testimony. Kafo. Koko no. It mean sorry for it me kum kwase ana. Ai pa. Nti nka me kra no da bia me ka say obi a wonno mo mema aduro bia na so de koko aduro. Koko aduro me o different types bi kra ho. Eno no ye root but we ye leaves no. O e wo se wonya bi ka ho. Onum we atere ba ko a na wanum we so atere ba ko na blend. Nti wo fight for erectile you know. You know can say kwantum no. Zirma. Papa no. Wo fight for no no. Na ne e cause sa problem no so. Oh no so afiri. Sa. Say uhu asem ni root a de aka nyina ya easy. Si adro we de yanka ho asem bebre. Wow. No ana e ton ne ho. Okay. Boys no ma sero. Me want na me tie se kokokra me eye problem ne. Ma ya wo ba wo so ya basa. Pa. Etimi ma obanya discourage miscarriage na yeah. Oba benya miscarriage sisi a koko adwen. Me wadamfo bia otoko ko adroma ne kunu pa. O se na o bleedi. Wow. Yo mo sa do me ma na o se o ye driver so. Oka company car ntina o se ope on se ye wo mempanifo pampers kese bi bata ye light na obo. No check box ato so. Ti e wo fo se obre wo to pampers problem ho. Ti ono me ye na me man de o de fifa so no. Bleeding no den you ejai. So let's say never ne tusu bia na ya to. E fa pampers. E fa ye pampers. Se ontimi me kan chiro. Yeah. Obe bleedi amana kan ne tra mu de. Ndia na yire so wo mo a obebo. Adwuma no so ontimi nya metena fie. E ya rehosem but ensesen ka meka. Anyway, nti mindro no me wa wadro nso wo ho. Na we na ye new ade a abadwa so. Obi be ka se na wo license there. Apatashimo wo license. Me wo license. Why? Okay. Adepa ene ton ne ho. Ya munja sa ade no. Adepa. Niama ye num koye yemu. Obi anum anya problem. Enso ya man license kokroko. Kuta no. Ekradin enso akofa asem. Na efie nuro na ye na eye krogen no. Obi ti fie won ko school da oya wadru obewo afa ho afa ba no problem na mo bi sa se o lances a wode masa haban no yo me wo bi why me ma wadru me ma stroke wadru me ma fibroid adru me ma hernia adru okay me ma poti adru me ma adru ena me ma typhoid adru a ma ye eno typhoid no unse yesi edidi nipa no na ensu no ho me ma 7 days obenom ahu se wanom adupa nature servant ya na mempe maduro ho advert ye cause nipa ba akwa to maduro akọ Cape Coast say my famous e was a area ho so mu hu meda okay nti yese adupa de eno ana ton ne ho aduro beje watrema try maduro try my spiritual items and so na hwe unu hu da na wo hwehwe me a one day television so wo be hu me abribia why na se mami obi ehia ne ma we bia no outsider mu betimi e de ma DHL
baby obia wo bia no okase wo pay bia mo betimi e deliver ma no na fe nipa kono ntumi mba baby aye we na so okase mami me hia memme drip me hia kokko adro me pay repair oil me pay back to sender oil ne bia wo betimi e de ama delivery ama no bo opeso ohu me pa chan ye delivery kra ye delivery cost a enye ye wo eye Dubai okay ti Dubai no wo bia ofi Dubai ba na obeji abrewa ni hia ne se obema ye de amane nipa wa kra ye de be ma na ye ne ma de fa VIP okay na wakoje wo parcel office na ode abrew e na kro ba ko so Europe what the help se ko hwa eden but so far ne ye de ko ye nyina no omonsa ka because when they test it they get to know say a real herbs and a papa enti mesre baby awo bia de forget say o address enko ade a nature servant believe me ya do niam best send o Ghana ha na wontime mma maso ye ha ya de be maka de abro say baby awo no ho ka okuma asenko ade a ya de be bro why wo pese wo ban so say e bia wo ba me ha na wa beto unu akwanya wo ho ofra ye be ma waba na wabeto wade obi wo pese odi nanim ye nu ansa na one wa ye exchange of business ni sika ye den ato nsam eno so ye makwan me hwe spiritual healing nyina obi a wo yare a ne yare no aye hunhum yare ko ankro ni bi no me hwe me bo adane why mami se ohye obo adane yada mo asese enen so mo ne atwetwe nko ibe hia da foforo me da ase